Kroz 5 vjekova postojanja naš grad bio je svjedok burnih događaja, ali je također bio i mjesto gdje su se rađale ideje o slobodi, jedinstvu i nacionalnom identitetu. Mijenjao je vladare, dinastije i državne formacije, ali njegova suština ostala je nepromijenjena. Uprkos brojnim izazovima, grad heroj sačuvao je svoj suverenitet i identitet, prilagođavajući se promjenama vremena, ali istovremeno čvrsto ukorjenjujući svoje temelje u odbrani suverenističkih i antifašističkih vrijednosti.